gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mara, kitaem da kita chismusaw. Kitaem. Ayan daya, Maray. Ago umong damanen di tatersina ni Marikwanang. Ay, Wayne. Nagaduda matan. Di dala mabaeng. Inal daw nga dada dita. Wen taijay kat nga ron ti standbayan da. Ay, asino man nga tanti pag-iistoryaan da. Kompormiditan Amo maray, kagurgurak dagita at chismosa. No agsao ka, Maray. Kaslasaan ka achismusa ide. Kat sikapay ide ti presidente da. Idi day ta, maray. Anya nga ide. Kunamat no nagbayag day di apanawan. Kat idilaang mat napalabas a bulan. Kuno namin pinsan na nagbalbaliwak. Apay, di mo madlaw day ta. Imikata kaun iti organisasyon dagiti chismosa dito'y barangay tayaw. Ay, Wayne, umay kayo latagis tambay dito Tersina. Welcome kayo dito. Ay, ngamnas ka na gumatang kayo itilakaw. Nagagyo, kakadwa. Ay, mayat gayam dito itersina ni kagawad ko anang. Dito yan ti pagsasabatan tayo. Naladawak sa matain. Apay, kwaraw. Anya ti umay mo aramidan dito. Kumayak magkichismisa. Kagrupo mimiten ani kwarong kagawad. Aya, Inal daw tayo nga rudin nga agsasabat dito itersina ni kagawad ko anang. Wan kwarong. Ay, way. Wan, ngamnay, kastay ko na akon, Wan. Gumatang kayo itilakaw. Umutak nga rudin na kagawad. Awan ka no ti utang. Apay nga awan. Ay, gumatang ko nak, saan nga utang? Saan tayo nga umutang takababain kin ni kagawad ko anang? Sa bagay matkid niya. Nyala, rogian nyo ti agchismays. Tamadamdama, gumatang kayon itilakaw. Enteng, apay adi mo mapanbagaan dagita babae di tatersena ni kagawad kuanan. Taapay abaga ak ida. Apay, di mo amu aya, agchichismis da. Kanya ko maita. Tila istoryaan da iti padada a tao. Kahit. Ay na, pangrogyan ti apa da ita. Adun tumanan ti mapan agreklamo ija barangay hall. Bayam lang ka di. Na, ay, kagura ida ni Marituyang. Kaguran na. Kino numero 1 at chismosa ni Marituyang. Saan kano itan? Nagbalbaliw ka nun. Oho, patpatsip. Kunkuna na lang ah. Ay, basta, inteng. Ingkabagaan dagiti at chismusa. Imbis ko maatulungan da dagiti asawa da. Ang adda dakit di ijay amakichischismes. Isumet tanti pa kaibusan ti oras da. Nay, sumungad ni Kapitan. Nakita na kayon sa dito'y Tersina. Ay, adda siguro nagreklamo kan kuana. Na? Awan mat aramidan mi adakas. Ayan na ngay kay spokesperson tayo. Dak di taoy. Ay, kapitanan niya. Inkasabtanan ni Kapitan, takasaritam. Sige, mapan ko kasarita. Angkail, papanam. Ay, kasaritak man dagito babae dito itersina ni kagawad ko anang. Grupo dagiti chismusa day tanggal. Kay Wan, amok ah. Katsak tinapili da nga spokesperson. Sika. Ay unay kamatin ko araw. Nagado a pakisalyam. Day tapay met grupo ti chismosa. Mayat ti gandat day ta grupo may angkail. Sapay ti motibuyo ko mangperdi iti pada a tao. Ay siya nangkal. Awan ti kasta gandat may. Jakat nga danto mo na aga-apa. Kayan umay agreklamo iti barangay hall. Awan angkail. Ipasiguradok day ta. Pimanawan dagiti chismosa dito'y Tersina, maray. Nagawid daan na sa pamaray. Ta mapanda ilutuan ati pamilyada. Mamati ka
Mapandakit di agiwaras iti chismis taisaw. Adda ka kumamaray. Nagmayat dagiti nagtutungtungan da sika. Nakaayayat adenggan. Maayatan ka di tapir dyan da ti padadaaw. Ay nay, awan mo't ti kasta nagsasaritaan da. Oho, kalubam ida, ta customer mo gayam ida. Ay wan, maray. Podno dayta. Customer ko ida. Kano nagaduda, iso nga ado mo tinalakwak. Amin da kagimatang da. Oh, makitam day ta. Konak, alibre da ito tirsinak, apagsasabatan da. Kita manday ta. Injayam pay gayaman day ti tirsinam kadakwada. Apay, kaguram? Talaga kagurak ida. Taamok aday talamang perdi ti amudang aramidan. Amok takas taak mo't iday. Sabali da ito agrupo, maray. Nasaya at da. Ay, mapanak man kit di agreklamo kin ni Kapitan. Agreklamo ka adagaws? Sakbay apirjanda. Mapan ku idan ireklamaw. Di da kanto pa inis istorya. Adan to Siyak taw tikang runaan nga istoryaan dagijay. Uray putang. Inteng, ayan na jay walis ko ditoy. Ay, Jack, mo Agkaraidak ko maditi paraangan ang awan meten ti walis. Ay, Jack, imbulbulsa. Uray jay daspan, awan may. Awan kanyak. Apay, abirukom dagita paglinlinis mo. Ay, Kunak man no mapangkagpasada ko raw. na, wen nga agpaisaw, kan igam mo mat dagita sapsapulak awalis kan daspan. Apay, kasapula man tay. Ay, itay pa'y laaberbero kag tamapanak ko maagkaraed. Buludak pay laangan tay. Itaman pa nga agigam ka iti walis kendaspan. Apay, anyat naknakan mo ko raw. Gimagat ka? Iso dahito tinagnunuman mi iti grupo may. Tumulong kami nga aglinis dito'y barangay. Grupo yung nga anya. Grupo nga dagiti chismusa dito'y kabildatan. Adan grupo yo. Kan karaman ka kadakwada. Unan tay, kahit mo ti sumalay. Ay saan? Anya kumamot ngay dahi ta a grupo. Anya ti makunam, inteng. Apay anak ka uli magkamutan. Ay, ti makunak. Bayan tayo ida. Anya abay-bayan. Ikan tayo iti gundaway da. Panagnagandaan na saya at ti grupo da. Mapahan ako naglinis. Ala, say-sayatan nyo ko raw. Sige, aglinis kayo. Tainton malpas kayo nga aglinis. Umay kayo adagos gumatang itilakaw. Un kagawang. Nakaisam ka pa'y maray. Pro-chismis kan samad tayo. Anya approaches miss asasawum mo. Gagayim mun samad idan. Saan mo't, maray? Ado nga men, ti malakwak no addada. Diyan lapat siya. Ay na, kano mapanak manin agatang itilako kaun. Ha? No kasta. Awanan mautang ka. Tanya manin ti utang mo na ya. Bugong lang may. Ayawan, naibos. Kunakun ka at nga umay ka manin umutangan. Ay agririak maray. No dinak pautangan. Iparikap ko to'y tersinam. Naa, si kaman pa iti kasta. Saan ka pautangan, agriri ka na kasta? Pautangam to, pa'y dagiti chismo sa babae. Siyak to laki din ako marim ti saan. Sanda nga umut-utang, maray. Baybayadan da amin dagiti umay da alalaan dito tersinak. Aus! Diyan mamatay. Pangalaan da ngay mo't iti kwartada. Kaday tamo lamang perper di iti padada at tao tar aramidan da. Ay, dakes, timang tagibasit iti pada na tao, maray. Ay, maray. Talaga ka di adinak pautangan. Adda pa'y gundaway mo ngagbabaw. Ay, uray pa'y anya ti aramidam kan ibagbagam. Saan ka pautangan? Ha! Aglawi dakman laangan! Ba! Naa, Tuyay,
Saan kan samot ang nakautang? Saan nga road? Si kaman laangan ti mapan umutang. Ay, nagkapoy kalaki din a dumiskarte. Ay, wun nga road. Nakapuyak sa akin ni Marikwanang. Ay, aguray ka man tasyak ti mapan. Maminsan lang nga sao kahit pautangan na ko na dagos ah. Mala, ingka nga rodan. Tapno agluto ak iti sidaan. Kanya mo tararamide mo parang. Siya ka ditikat katawaam, tataba daw. Kasanaw, nakaigam ka iti walis, kandaspan, nga walwalis dito ihigit ti kalsada. Saan lang mo ta siya ka? Kita man dagiti kakadwak. Dagitin samot chismusa na kita. Katuwang. Ay, agannad ka kwaraw. Ang mga numaakaran ka iti kinachismusa da. Expert at chismusa na kita. No kaya't mau, sumali ka matan iti grupo may. Kanya, grupo yaw. Grupo, dagiti chismusa, kinchismusaw. Ay, pakpakawan. Lukluk-wak lang ti pagbagak. Ay, inaki di umutangan iti bugo. Sayang lang ti oras ko king ka. No makisali ka kada kami, saan kan nga umutang, tada livelihood may. Oh, ya, mamatay. Adaya magkasta. Awan to, matibilib mo kada kamay. Ikan kan iti paggatang mo iti bugoaw. Tagsubli ka, tagpamimber ka, tatabadaw. Mayat na ito yung grupo may. At daw, ibugo ngay pagbagat. Naa. Talaga ang napigsa ka kin ni Marikwanang ah. Binatang ko da ita. Ah, ada kwartam? Inikanak ni Kwaraw. Mala, gluto ka. Tamapanak man na dyan dagiti chismusa. Anya nga iti aramidam dita. Di mo kunaan ang makichismis kamutang. Makimembro akong kadakwada. Anya! Ay saan? Di mo aramidam dita, badang! Aray! Parinteng! Ay, nakita ka. Lumabasak lang ta papanak di ta barangay hall. Nakita mo niya tararamidag paray. Nakaigam kamit iti walis kandaspan. Ay, kanya't kahit asawan day tangay. Dito yung amin abanda ti sakop ko alinisan paray. Na, kano aglilinis mo idakwaraw kung dagiti da dumababaay. Huwag paray, kagrupok ida. Anya, ay, may sakamatin at chismuso. Nah, ay, padasag ka paray. Mayat ko naman kami ni Kwaraw. Aya, ay kay masursuro mo nga rodan at chismis. Ay, kit umay kamutin na paray. Sumurot kan kada kamay. Ha? Ay, siya ka kapitan? Sumali di ta grupo yo? Ay, pakpakawan mo ta. Padasam kami na paray. Adaw ti benefits na. Nagpakada ka amapan ijay barangay hall. Hanggang sabalin samot ti inaramid mo, inteng. Ay, nakitam gayam. Napankakit di nakiwalwalis kadakwarog kan paribadong. Ay, kitimulong nga kadagiti kamimbro at chismuso kung chismusa ah. Naa, membro kamutan iti dayta a grupo? Mayat ti panggap da. Kita, imbis nga agchichismis da, tumutulong da nga aglinis-linis dito yung barangay tayo. Ken, amam, doon niya pa iti mayat na pagsayaatan da. Agtitinulong da banang. Aya, irekreklamon to pa'y ida ni Marituyang. Tadadadaulan da kano ti padada a tao. Ay, sus, padasam nga minti makimimber. Na, Ah, taawisan nakpay. Jak kayat, intay. Maray, nadamag mo ka din. Nga agmi-meeting dagiti membro ti chismosa, kan chismoso diti barangay tayaw. Wun nga rod ka numaray. Mapanibadong kukag. Ay, mapanmutan. Kano ison sa kano ti presidente dan? Natungpal mga roden at inabayagan nga arapaap na nga agbali na presidentay. Ay, iso mati ko na. Kat, apay ang nakasukat ka mo, Maray. Nakalipstick ka pa'y. Mapankansamot manin agni ng iti kasar. Kag padasag mo't ati mapan makimitay. Nukasta. Naawis na ka ni Badong Mau. Jay livelihood ti kayat ko, maray. Ay, kasta aya. Daytoy pa iti pagmayatan dayto a grupo, maray. Dagiti nasasaya at abanag ti itismis da. Saan adagiti makadadaol. Ay, kat.
Nasaya at ngarud ano kasta. Ay, nanatoyang. Basta makatulong mayat. Ngam no pagdaksan ti itdan na, nasken aliklikan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects June Reb. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengay.